Yan umpami sekar ilo kajani nadang mekar Mas jiwa permanan belangan idewan Ian nirgamu yang beli kelantas idewa hati Dan penah kadi isekar nenedang iya makan itu hati Dagang ngolet magna mangalikop mobo Kewalu tongos adin ini subuh Agon beli kena ke dadi Tongos ideone tegeh angalik-ngalik Kewalu ambon ideone subuh Ngasih lantas ngalikup nusuk dadi cunguk beli neket dadi yatin beli Mik ngalu dadi adik kapikan ngeradiasat pada Ulian pun ambon idewani animik malikupan makahawenan kelantas isat pada mau kejar teko hadiah pegriang hadi bakal dot ngerasayami idewani Dewa subuh kesinahan, subuh kejantenang pesan, warna adine ngenyudin ati, apa win? Ampun ni dewa ni lantas mek sumirit pik dong dewa ratu ati, mogarang rasa isat pada bakal nujuh dewe idewa ni ati. Rawat diamat yen sing kolantas itu ye isap pada bakal dingin dadi salin idewone Jie kita mang kedatang yang tadi setata idewo bakal tepukin ban isat pada hati kanti bekelan ngipi baria isat pada kita hati mengapa
supaya beli Mas Jiwa permanan beli idewan. Ini jani umpama yang beli lantas dewek beli ini pediti. Dot ke masih beli nyobo kadir anggahan idewan. Nah ken kasujatiane kena idewan bang sido tadi beli nama adi. Ya nama kebar beli kamping tuaro ngelah tadi parisel masih dewek beli apa ke ngawin nangku ke kita. Mapan tongos adine tegah badur sukil rasa ban beli bakal nyujuh ini yen beli ngalih jan ngalih ting beli singida yen beli mekebar kampet beli singelah adi budi angge beli mengalih ketel tanah rasa kena belin sarat dot nyumpangang idewadi deputi ne jani angin beli ke lantas idewun neket nirgamuyang pina kebun nyedodi Joan balene rumase anu nyen beli tuna adi di kalaning beli bakal nganget idewa juan beli nu bawakan rasa joh nu bakal nyujuk bungone nedot sumpangang beli